Haleluya. Muraho mu izina rya Yesu. Komere cyane. Tabo cyane Nehemiya. Nehemiya igice cya kabiri n'umurongo wa 17 niho ndimo gusoma aho tugiye hose. Numva ariho umurongo wamfashije. 2:17 kandi Nehemiya haravuze ngo mpera ko ndababagira nti ntimureba ko tumeze nabi ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye, nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Amen. Angirize muri Esiteri ibice 8 n'umurongo wa 11. 8 n'umurongo wa 11. Ndasoma wenda yonyine. Aberterwa naongera. Haravuga ngo muri izo nzandiko umwami yemera abayuda ko mu midugudu yose ngo baterane birwaneho bashikamye. Amen. Muri izo nzandiko umwami yemerera abayuda bo mu midugudu yose ngo baterane birwaneho bashikamye. Amen. Mwami Yesu turagushima kuko tugiriye neza, turaguhimbaje kubw'umugoroba none uduhaye guterana muri kibanza kuri uyu musozi bunikane karere n'ubushake bwawe. Mwami Yesu ni wabishatse kuko tuvuka hariya muri ya misozi, twe twabwa twisanze tumeze kuko rwabishatse. Mana turagusaba mwami data buje kugira ngo tugane mu jambo yawe. Mwami Yesu adufasha kubaka no kurema inkike nka kurya Nehemiya zisanye akubaka iwabo ngo i Yerusalemu hongera kugira ishimwe, abayuda bongera kugubwa neza barishima. Natwe twize ko ku munsi umwe tuzagubwa neza tukishima Mana kuko nubishaka. Cyobero kibicawe none iteka ryose kwa Yesu Kristo wacu niko dusenze. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Turahimbaza se umwami wacu Yesu Kristo uduhaye umwanya mwiza wo guterana uyu mugoroba. Imana mwijuru yabikoze ihimbazwe. Ndagira ngo mwese muranze. Abatanzi nitwa Bizimana Buhonde. Kangana n'akakandi gabaza berekaho ngo ni k'igifaransa ngo ni Frederic, ariko yo niyo mazina yanje niyo makuru. Bizimana Buhonde tuyiga Sarani, ndi umunyamurenge. Amen. Siko bimeze se? Ndi umunyamurenge wavukiye Murenge. Ndashima Imana kuko tubonye umwanya mwiza, ndakoresha umwanya kugira ngo nje gusigira mugenzi wanje. Haleluya. Haleluya. Hari cyanje mu mutima tugomba kuganira imugoroba. Koresha umwanya mutoya ni hejuru no mutwe wanje nishe ngo kugira ishaka y'ubwoko, kugira ishaka ry'ubwoko, kugira ishaka rya bene wanyu, kugira ishaka ry'umuryango ufukamo, kugira ishaka ry'igihugu wakomotsemo. Haleluya. Ishaka rero niki nihuta. Ishaka narijanye nikishizamwe amagambo nkangahe? Nabyise ngo ni umurava. Umurava ni umwete, ni urukundo, ni ubwitange umuntu agirira gukorera abandi, aharanira ineza y'ubwoko bwe, y'umuryango we, yitorero n'igihugu cye n'ubwoko bw'Imana. Ni ugushira imbere inyungu rusange kurusha inyungu bwite. Ndabisubiramo. Ishaka ni umurava. Umurava ni umwete, ni urukundo, ni ubwitange umuntu agirira gukorera abandi, aharanira ineza y'ubwoko bwe. Amen. Tari hano nyine ihangane niko mugoroba twaje nico cyatuzanye. Wenda utari umunyamurenge mbabarire, ntabwo ari ivangura kuko gahunda turimo ni y'abanyamurenge. Amen. Ni yiki ni y'abanyamurenge. Nyine wa mugani wa pastor Gitengera nzanza nkunda kuza hano n'ubushize na n'imperukano kandi sabazabyiga bamwe bagahagarara hanze, ariko ninka hari kiriyo. Sorry, natwe dusize ibindi mwihangane. Ni wacu twasize hari ibindi byinshi cyane. Urumvikana cyo kandi nawe n'umuhango tugomba ni kimwe nyine muri ryo shaka.
ndasubira mwiri jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Niba kubaza ngo ese ishaka ry'ubwoko niki, ni umwete, ni urukundo, ni ubwitange umuntu agira wo gukorera abandi, aharanira ineza y'ubwoko bwe, y'umuryango we, y'itorero rye, ry'igihugu cye, no gushira imbere inyungu rusange kuruta gushira imbere inyungu ze. Bwana Yesu asifiwe sana. Turangije igiterane cy'abamama, twarimo tuganira hejuru ya Esiteri na Moridekayi. Ndavuga ngo amagambo yamfashijemo cyane, nimara mvuge nkomeze muri jambo ndatinda cyane. Moridekayi yagiye Ishushani mu murwa atwaye n'ubumwami bw'Abamedi. Agereyo aturayo aba wo kurinda kw'irembo, umurinzi, umuzamu. Zageze ubwo ngo umunsi umwe abagabo babiri ngo bashaka kugambanira umwami, ariko atanga iyo nama. Batohoje basanga kuko ibyo yavuze ari ukuri, barafata babacira iteka ngo zabikwiriye. Ariko umunsi umwe ngo haje kuba umwami Asuwerusi ngo atonesha uwitwa ngo ni Hamani w'Umwagagi. Abagagi ni abandi bo muri Abameleki bamandi basigaje, wa wundi yasigaje wa munsi ngo baje gutera. Ngo arazamuka ngo azamuke, byari byumvikana ko agomba kuba umwanzi w'Abayuda, kubera kuko n'ubundi bahoraga ari umwanzi w'Abayuda. Ngo amara kuzamuka, ngo bari bategetse ngo nazoza yinjira, umwami yari yategetse ngo nazoza yinjira kw'irembo, abarinzi b'irembo bazamunamira bamuramye. Ariko Moridekayi warabusanga kuko yari yaratojwe ryategeko rivuga ngo ntukagire indi mana uzogera gute uzunamira. Yanga kunama, ngo yange kunama, ngo abarinzi bagenzi be bamana iminsi bamugira inama, akamubwira ati tuzi kuko Hamani yahawe icyubahiro, wamwubaje ntiyabyitaho. Ariko bukeye ngo babibwira Hamani. Hamani nawe ngo arabigenzuye asanga ni ukuri, ngo azabira uburakari, aje ku bwami, aje kumusaba. Hamani naratangaje ngo ndiyavuga ngo sinica tiyatekeza kwica gusa Moridekayi, aravuga ngo ninica Moridekayi wenyine ntacyo nzoba nkoze, ahubwo reka murimburane n'ubwoko bwawe. Kuruvugwa bugome ngo agenda ibwami, ashitse ibwami abwira Asuwerusi, aravuga ngo muri kino gihugu cyawe umwami harimo ubwoko bw'abanyamahanga bw'Abayuda, tibaza bubaha amategeko yawe, tibaza bayitaho. None ndasabye kugira ngo unyemerere mu bubiko bw'igihugu nzashiramo 10,000 itaranta, hanyuma unyemerere mbarimbure. Umwami aramwemerera, yandikisha inzandiko mu gihugu cyose, yaratwaye ibihugu irenga 120, urwandiko iteka yaracigwa ngo bazicwe. Umunsi umwe Moridekayi arabimenya. Amen. Abimenye ngo aje mu mudugudu, ngo yambura imyambaro, yambara ibigunira, ngo araboroga cyane kugeza ubwo yageze ku marembo y'ibwami. Amakuru aragendagera ku mwamikazi Esiteri, bari bavanimwe barabaye umwamikazi. Ngo aragenda ngo atekeze kuko yambaye ubusa, ngo atuma Hataki ngo arambwa ati genda urebe ikibazo cyabaye Moridekayi yagize. Amuzanira imyenda ngo yanga kuyambara, ngo amutekereza amakuru ukuntu byagenze, ukuntu bagubwe byarangiye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Sindi umunyapolitike, sinatonza kurikirana cyane, ariko rimwe na rimwe nkunze gusoma ngakurikira amateka. Uteka ushize narimo nshaka nakoze ubushakashatsi, nashatse kumenya impamvu y'iriya ntambara turimo kuva uretse ya kera. Iyi ntambara twavutse tuyisangamwo kuva kera, basogokuru bazaga tubwira, n'abandi bageze bitubwira. Data yaje gufa nyuma, ariko muri Murere uwitwa ngo ni Mushubazi yaramuhushije, amuhusha kuri Runingu, aramuhusha, hafamwe abandi bagabo babiri, hafi y'umugabo w'umusinzira n'umugabo w'umudahurwa. Barapfuye umunsi, ariko data ararokoka, bari kumwe. Nanje umunsi 93 nigeze kurokoka nzira kuko ndi umunyamurenge. Ndadaye yapfuye i Burundi, ndara muri Karyamabenge, badutera amabuye burasha mu gitondo, baduhiga. Ngo ndadaye yapfuye, ngo nitwe twamwisha. Cyo gihe nigaga ibuvira 93. N'iyindi minsi bagiye batera abantu n'iminsi cyane, nta politike najemo. Ariko uko nashatse ku ntambara uko yagenze, ni ukuvuga ngo ni ngaho twaguzwe natwe.
simbivuga reke byigarukire ngo ariko icyo nshaka kuvuga ni ikihe ni iki ngiki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndagira ko turumvikana nubwo imvura ihayigwa ko turumvikana. Asante cyane. Ndazamura ndagerageza kujamura ijwi. Hanyuma nibwo bwaje kugeraho Esteri arengera ubwoko bwiwe na Moridekayi. Aragenda ayo makuru twaravuze cyane ngisijya subiramwo. Arengera ubwoko bwabo bubaho bugira ishema. Moridekayi arazamurwa kubera kuko yabwiye Esteri ngo nuramuka wicecekeye nta kizabuza abazuya gutabarwa bakoroherwa, ariko bivuye ku bandi, ariko we n'inzu ya so muzarimbuka. Ngo yumvise ayo makuru arambwiye ati ubwo bikomeye gutyo nuko ga Moridekayi we ugenda uteranye abishushani bose, ubateranya abayuda mu mari iminsi 3 musenga Imana, nanjye nzoje imbere y'Imana n'abaja banje nirengagije dusenga Imana, nibirangira nzaje imbere y'umwami nirengagije itegeko, niba ari ukurimbuka nzarimbuka. Kwita ishaka n'ubwitange n'umwete n'urukundo n'ubwitange umuntu agira aharanira inyungu n'ineza y'ubwoko bwe. Nicyo cyatuzanye ahangaha. Bana b'abatabazi bamwe baratabaye baragenda batanga imibiri yabo, baravuga ngo bagiye, bamwe baguyeyo bamenye amaraso barafa, bamwe baguye ku misozi wenda ntibanashinguwe, bari bavuye hano bari batuye nkuko natwe dutuye, barafite ubushobozi, abo baragenda baje kwitangira ubwoko kugira ngo natwe tugire igihugu. Niba hari ikintu kibaho uzoharanira mu buzima bwawe. Ejo bundi narabivuze, sinabivuze cyane, turi moko ngira ngo baravuze ngo namoko agera kuri 4 5 kwisi ubu nyine ariho avuga ngo niba hatabonetse ubuvugizi bwihuse ngo mu minsi mikeya tuzoba twabaye abo bita ngo neza patride batagira igihugu. Turi muri ayo moko, turimo muri statistique igaragaza abanyamurenge bari mu moko ari hafi kubaho nta gihugu bagira. Kongo itatwemera, ahandi hose batatwemera, turaho gusa kandi nta kaga kabaho ko kubura igihugu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubushize nagiye gusaba ikigo cy'ishuri gikomeye hano muri Kenya ndavuga. Turi kuri media. Nja gusaba wese admission, nashaka kwiga masters. Ndagenda kuko ndagenda gushikayo, ndandika ibaruwa, nzana amadiplome, amabirete yanje yose ya secondaire, aya kaminuza ndayajana, ndayatanga. Umare kuyatanga, nandika n'ibaruwa isobanura ubuvuba mu cyumweru gishize. Shike banyohereza witwa ngo academy secretary niyo wanyakiriye, arambwira ati ibaruwa yawe irasobanura neza ko nasobanura ndashaka kwiga kandi nizo shakira kubyigana nabisobanuye neza. Arambwira ati kabisa ibaruwa yawe ni nziza, turakwakira turagweza admission, ariko se icyangombwa kiri hehe? So yego shakini namwe muza mujana vuba mu bimzero bintu bishize bibiri ngo ngisore. Arambwira ngo se ngo wewe uri mu étranger, ndamwe ati ndumu étranger se numu étranger no murefisha. Arambwira ngo se hano uremera kwishura 80% pourcentage kuruta abanyagihugu. Ruvuga ngo abanyagihugu niba bishura 40, njewe baza dabo ukube dabo uri tayari kuko ngenda ku minervare bazasaba kuko mu gihembwe zari 650 z'amashiringi y'amanyakenya. Njewe bakambwira ngo nzishura hafi miliyoni na ndatsindwa birananirana. Ibaruwa ndayibika n'amadosiye ndayizana n'ubari muri envelope mu wanje. Ngiye waza kumpeza wari wanyemere kuzonishura, mwambwira ati ico sino yivamwe amafaranga sino yavamwe. Genda ubike turebe dusenge tuzoshaka ibintu cyanguje kubina kuko nashaka ikigo cyiza kiri karite, kuko nashaka nanje nashaka formation karite ya karite. Ndata nubirabitse dosiye irabitse mu rugo narabitse. Kubera kutabimunya gihugu. Kutagira igihugu nakaga gakomeye. N'abandi bose ndavuze bari mu gusanga byitayeho bagize gutumuga umwe ejo ngo baramubwiye ngo nasengere Kongo, ngwe nta mwanya afite gusengera Kongo ngo ni igihugu caboze ari wavutse cagize gute none kitaboze niki ngiki. Umwana ari mu kugwagarika muto yakama akakubita ndi wovuga ngo umunyagihugu kandi nyine iladruwa
afite uburenganzira bwo zigiye mu gitondo navuze naraye nicaye buraca mu gitondo kandi maze mpagaze ariko kubera iki gikorwa navuze ngo ndihangana uko ariko kose. Bwana Yesu asifiwe sana. Navuze ngo Mana ngenda nihangane nubwo meze gutyo naniwe nubwo ndushe ariko data nanje uzobinyubukire kuko nashize umuganda mu kubaka iwacu kugira ngo iwacu bagubwe neza merwe neza. None bari mukubwira iwanyu ukereke kandi ga Bwana Yesu asifiwe sana. Bene abo bantu bazi kwita igiye iyo bitunganye niyo bazaba bambere kugira gute akamasora amadiplome ngo yarize ngo njewe ndikufite PhD masters tiyatasi ntiyigeze atanga n'ijana tigeze nayogisha n'umwana umwe ntacageze gute igihugu kizagikorerwa uburenganzira buraharanirwa. Ninda wumvisha amakuru y'umuntu ya Traore yarokowe n'imbwa itazi yavuye kubera gukunda igihugu ciwe. Traore mwavise amakuru mwarayikurikiranye imbwa yaraje gusa atazi gusa bamuteza igisasu muri palais presidentiel imbwa iraza atazi yavuye iraza iramoka kugeza igihe yabonetse yerekanye igisasu yateguye ibisasu bitatu ngo imare iratowe kabarayibura waje kuruga mu gitondo wiwe asanga ngo kabaru akakaratasi kumukara kandi se ngora ngo naje tuzi yo nagiye ariko nzabana nawe nzakurinda kubera Traore yashize inyungu z'abanya Burkina Faso imbere ariko ura muhungu ndamukunze yene uyu muhungu ndimukumukunda n'umutima wanje wose. Bwana Yesu asifiwe. Imitima yanyu yorohe imitima yanyu yakire kira gihugu kiratureba hariya ni iwacu niwo twavukiye ugomba kuhitaho ukahasengera ukahakorera ukahavuganira kubera kuko nta handi tufite uretse imurenge. Amen. Niba abana barata abagenzi bacu abana bacu basore baragiye bakarega gatuza natwe rero mureke dutange abana babo bige muri abana babo harimo abazaba ba ministre harimo abagabo b'abanyabwenge bareke kwicara muhira ngo ubwase baratabaye baba barenganye wowe utaragiye utanga amafaranga hane hemi. Bwana Yesu asifiwe. Reka nihute imico rero imico y'umuntu ufite ishyaka ry'ubwoko dore imico y'umuntu ufite ishyaka ry'ubwoko ndayivuga mika nihuta. Ijambo rya mbere ngo azayitanga yitanga nta gushaka inyungu ze bwite. Umuco wa mbere uranga uyu muntu ufite ishyaka ry'ubwoko bwiwe azayitanga nta zindi nyungu uretse inyungu susana azayitanga daharanira inyungu ziwe. Nta mafaranga twari gushaka kitengera ngo tuyajane mu mfuko yacu tuje kudanza twaje kugira ngo inyungu zabene wacu z'abandi z'abarwana shaka zigerweho abana babo bige. Se turi kumwe muracyaye mwumva niba mwumva muzerekanisha ibiganza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Arangwa isakabiri umuco wa kabiri ngo azavugira ubwoko bucece azi gucengera ubwoko azagenda bucece akabuvuganira bucece adasakuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Igitaramo cyari gitibutse papa nuko nyine habayo iyi gahunda nari mvuze ko igitaramo gitibutse atatwakitamba atanivuta amacosi ariko wenda tuzoturamba ikindi gihe none twaje muri gahunda y'igitaramo twaje gushaka ifaranga none cyo cyatuzanye ariko nije kuzirangiza wenda turabanga ko tunezerwa Yesu bimana cyuhera niba bishaka. Bwana Yesu asifiwe. Azi kuvugira ubwoko bucece. Isakabiri azarwana iteka intambara z'ukuri asakarengane azarwana intambara z'ukuri. Hari intambara z'ibinyoma n'intambara z'ukuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Intambara ziri mu makanisa zimwe intambara z'imiryango zimwe sizukuri aho ejo bundi nari kumwe n'umuntu sinzi ukuntu twavuze arambwira ngo amakanisa atari mu gucikamwo ngo bari mu kuyagura ariko nizaje kuza education sinaje kuri kuza amakanisa reka mvuga ibya education ariko uwo nguwo arangwa no kurwanira ukuri
turi mu karengane, Imana turenganure kandi duheza amaboko yo kwirwanirira kugira ngo twigobotore muri kariya karengane. Vanessa asifiwe. Turi mu karengane ko turarwanira ukuri, Imana idutiza amaboko yo kurwana kugira ngo twikure muri kariya karengane tumaze kirekire. Takana ashyira hamwe n'abandi ngo bakore bikwiriye. Imisi iranga umuntu w'umunyeshyaka agira ubumwe n'abandi, azakunda guhuza n'abandi, azakunda gukorana n'abandi kugira ngo bigobotore. Agira ishyaka ry'ubumwe. Isakane aho Imana icubahiro muzo ikora byose. Impamvu rero nihuta zituma dukwira kugira ishyaka ry'ubwoko. Impamvu zikoma kudutera kugira ishyaka ry'ubwoko. Impamvu ya mbere, ngo Imana yatumye umuntu kuba umurinzi n'umukozi w'ubwoko bwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Impamvu ya mbere igituma ukiriho, igituma wasigaye, nukugira ngo uwe amaboko. Ezekiel sibabisomo. Cya kabiri, ubwoko bw'Imana bukenera ngo abayivuganira mu gihe cy'umwijima n'amage. Ubwoko iteka ryose bukenera abantu babuvuganira mu gihe cy'umwijima no mu gihe cy'amage yateye. Ese ukunze turi mu mwijima? Turi mu mwijima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nataye matrikire yanje, nari mfite matrikire, nari mwarimu ufite matrikire ya leta y'Kinshasa. Narayitaye. Sinzi ubu ngubu nimba rindu yihemberwa, sinyizi. Ariko nari mfite matrikire, enseignant matrikire wemewe na leta ya Kinshasa. Ariko sinzi umushara, narawutaye kubera nyine amage, kubera umwijima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubwoko iteka, impamvu inyungu, impamvu dutera gukora iki kintu, ubwoko iteka bukeneye amaboko abukura mu mwijima no mu gihe cy'amage. Turi mu mwijima kabisa. Turi mu mwijima, turi mu gihe cy'amage. Isi kiratureba, isakora, isi kunda abanyamaboko. Isi ntiza yita ku banyantege nkeya. Tibishoboka. Isi kunda abanyamaboko. Ntiza yita ku banyantege nkeya. Nari kuvuga amateka ya Eritrea, ariko sinyavuga kubera ku mwanya wagiye. Ko ndashaka gucungusha. Nari kubwira ko kuri amateka ya Eritrea yikura kuri Ethiopia, uburyo byayigendeye. Yabikoze inshuro ya mbere biraferinga, inshuro ya kabiri araseksesinga, ubu nyine n'igihugu cikuki. Isi ntikunda abanyantege nkeya, isi kunda abanyamaboko. Nico gituma ubwoko bukeneye amaboko abukura mu gihe cy'akaga n'amage. Ni twebwe, ntabandi ni twebwe, ni wowe naje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amina. Isi ngo itezwa imbere n'abaharanira abandi batitekerezaho gusa. Isi itezwa imbere n'abaharanira gukorera abandi bondi ntibihugireho gusa. Ntibihugireho gusa. Igihe cyabaye kibi, igihe cyabaye kibi. Ejo bundi nabwiye abantu, ejo narababwiye tukikiga secondaire, hari yadaje bageze bavuga y'Igifaransa, yagaze vuga ngo toute la vérité ngo n'est pas bonne à dire. Kuri kose ngo ntabwo ari ngombwa kukuvuga. Nyine kubera la situation, kubera igihe turimo, toute la vérité sindacho twokuvuga kuri kose. Ariko ubwoko butezwa imbere n'abafite ishaka, ni kure kute ni ishaka n'urukundo rwo kubukorera. Israeli ibeshejwe n'amaboko yabo. Israeli tuvuga ibeshejwe n'iki n'amaboko yabo. Ntimuzamubona ko abakobwa bazaje bakaje guhaha amasoko bafite imbunda sniper, bazifite bazihetse. Ntimuzamubona kuno nta mu Israeli, nta mukobwa, nta muhungu, umuntu wese azayiga imbunda barazizi. Bakereye system yitwa ngo nukwirwanaho utse hose awuterewe agahita afungura, akabwata afunga safe. Kubera iki ni ngombwa ngo twirwaneho, natwe tureke kuba abatagira igihugu,
twe guhora turi inzererezi, natwe tugira aho twitwa, natwe tugira iwacu, natwe tuhabe. Uza utaha uvuge ngo ngeze iwacu, ngeze iwacu. Amen. Nukunda ari heza iwacu, kundira iwacu ibintu bigera kuri 5, ariko reka mvuge bibiri. Icambere, iyo ngeze iwacu iteka ryose nza numva umuntu wambaye amagara ngo ngwino usenge, nza mbona agashigo kabona nta kintu no gusenga, ngwino usenge. Niyo nico iyo ngeze iwacu nta kintu nza numva. Iyo ndeze kirungwa gute nza nega kirungwa na irenga kirungwa kuva umwuka ambwira ngo ngwino usenge. Icakabiri. Amen. Wanesa sifiwe. N'amazi abiwacu, amazi abiwacu ni yeza ye. Haleluya. Amazi abiwacu ni meza. Amazi uzaja koga imvura yahayigwa ndi worwara umusonga. Hari umusonga mwari mwagukwaga tugenda gahororo tukarigama mazi ashe muri ukoga mu mazi akonje ukazutumuka mu mwotsi ku rutugu, ariko ntaho utashe mu musonga wabaye. Ariko tuvura twari dukera gukora twawukora ukamushushirwa umusonga n'ibindi nkundira senze bivuze. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntimwamubona ko tumeze nabi, nimugira ishaka. Gira ishaka ry'iwacu, wacu azubakwa ni wacu, ni twebwe tuzohubaka, ni twe maboko yawe. Reka kuzoza witambika. Abantu barimo kwitambika bakitambika. Reka kuzoza witambika. Vana amaboko yawe uyatange ubikore, hanyuma kugira ngo iwacu tuzogira iwacu uzotahe dufite ishema. Nawe nugera nuzamuka Mukamombo iwanyu uvuga ngo Mukamombo nagize uruhare. Nugera iwanyu naje ningera kuri Gatobwe iwacu ndavuga ngo Gatobwe we naraguharaniye, jewe naraniharaniye, nigeze no kwivira amaraso. Gatobwe narayiharaniye, narayikoreye, nayitange amafaranga, nigeze no kwivira amaraso. Amaraso yanje kuri Gatobwe arahari, narayahavuye kuri Gatobwe paye ndwanira Gatobwe. Reka kwitambika, mugira umutima mwiza, ariko ni byiza bimeze neza. Banyakitengera muri sawa, siko bimeze se. Mugira umutima mwiza dukorere, kuko ndayandi maboko igihugu itegereje azagikorera n'amaboko yacu, n'amaboko yanje, n'amaboko yawe. Numara uzobwira Imana ngo Mana nibi nabyo uzabinyibukireho. Mwakira ijambo ry'Imana.